إن الحمد لله إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة فيما بعد المال لا نبغي جميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم الله خير خلقه أفضل المرسلين وخاتم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان به قال الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المقتدين وسلم تسليما كثيرا نسأل الله ربنا أن يجعلنا من يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه يا خير المسؤولين ويا خير المطيعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منك زوجك وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فعباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. Šukrija, to je zahvala te Allah deve se najvare se koji tamo rab sa ese to negro. Šukrija koji je to perela oko se koji tamo jek. Kad se na ne nije kravno. Ko nabijan dža, a niti pak tamo bijan do. Šukrija oko se hem kova so dinđame sa akva blagodata, akva berečeti kova ameli sjeme. Kuri imao korkur ko kurani keriva čeri pulavata kumini kuli ma se el tumuh va in teudu nebet Allahi la tuhsuha ine u insane lezeve munkefar. Em kada vi tu men manjenate dženen sa okova berečeti, va blago sobe tu men džedin džum, nikada tu men nabi našite dženen odova. Šukrija Allah se najvare se hem so počasti jamene najšuža vera islam, koja samo oj ljelabe koro Allah subhanahu wa ta'ala, šukrija Allah se, najbare se, najuče se hem so počasti jamene pa one pengamereja Muhammedeja sallallahu alaihi wa sallam kotano hatemen nebi, pečati saj pengamerengra, kova ne učiti raklapu jako. Šukrija Allah se, najbare se hem so cidijame da ripeta. So diametri to minam, su diametri kao onur. Su bičalđame ko pravo drumo, jer bi za lakesru uputa, a meni ne, i dale, empana kačvani to mina. O Allah, subhanahu wa ta'ala, kana odobava, kas bičali ko pravo drumo, šajte kana datano, o bičal do. A kas me kjela, bangab razdatke džalo, osa koma nuštano, našal do, osa koma nuštano, ki zabuda. Neka tamo salavatimo selami opro paluno pengameri Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, opro ekli bej, opra savija tabinja, opro sa okola šukar manuša kola ligarena, o resto čači pa ono drumo, džio kijamesko dive
Neka tano o rahmeto mo spas hemo pramende kola njama kate. Rabi šrahli sadri, vajsile amri, vahlu beti min nisani jehovu kavli, Rabbi zidni ilmen ve fekmen ve hikmi bisavihin. Amin ya Rab. Alimin. Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fratelale, fenjale, koja bi se to dive, bišutrito dive džumo de luhra, 1400 sarandato beš pali hijra, to jest ovtote dive februara, 2010 beš, Amari hudo kotar kavačera, kotar manuš kova dela, oko vas dela oleso Allah subhanahu wa ta'ala, to jest kotar da režio, ja pale arapsko lafi el judu. Akija karakterno osobina, tani je kotar najšuži osobina umeta Muhameda sallallahu alaihi sallam. Osobina koja baš kavela ko izražaj anakava zamani kada tani bari ekonomska kriza. Anglamende tano zamani kuri oko lenže kaso Allah subhanahu wa ta'ala dinja isiba sar volani toven kovle emte denko tarokova po isiba ko dinja o lenže o Allah subhanahu wa ta'ala. Anglamende tano o zamani okola na nenen sar volani tiligarene sapi kotar poharči to jest sarte harčinen to jest sarte trošinen okola tane neradnike te dolen diso te čerembuti a natađi čere nekasli sadaka već te diken te zaradi nekom pošteno način hema džare ko pošteno način te parvaren pečarudnen a kale volani to lamenđaki godijemo hadis koja beležija o imami Buhari Ali gario Hakim ibn Hazam radijallahu anhu kuri penela o upruno stano oko vakova dela but pošuka kota telu no vas kova lela upruno stano but pošuka kota telu no vas kova lela Allah subhanahu wa ta'ala dela si baj manušese sarbi hem avera manuša ovelaren korist kotar odova. O muslimanu tano borči hema verenđe te del, te pružini diso kotar oko vas o Allah subhanahu wa ta'ala dinđare. Morate džanel sarano lestro isi batano hemo pravo, to jest o hako čero lestro. Praranen pijanen taravame na ripošukar. Isi baka se dela o Allah subhanahu wa ta'ala. Ovtano borčite pomožine oko lenkola na nelen, Ađar hem te ločari olenđe, jek manuš hem volanite da so pobuter, hem te halo sarodva isiba kole so Allah subhanahu wa ta'ala dinđana nesa odova olesro, već kodova isiba sarsova čeržali side pravo i side pohako, hema ver manuš kova na nele. A jek muslimani, kada kahalo poškare Allah hestru šerijati, so o Allah subhanahu wa ta'ala isiba kova delale sarodva na nesa olesro onda he pobuter kadel kotora kova so isile. Allah subhanahu wa ta'ala hi sura Bekare ko dušu letavar dušu štarta jeti večeri penela bismillahirrahmanirrahim allazine yunfikuna envalehum bil lejli ven nehari siran ve alinijeten Felehum ejruhum inda rabbihim vela hafun alejhi vela hum jahzenun. Okola dena poimanje diveste mračate, tajne hem javno, ka lempi nagrada ando porab, hem niso stra on nakadaran, hem niso se on nakatugujnen. Allah subhanahu wa ta'ala pana vačeriki sura sebe, triando enjato ajeti, kuri obećini muhminenđe, kola uloži ne na pojsi ba kolestru drumo, hem obećini šužo biti ba hem nagrada. Pa penelatano, vačer o rab amaro dela but isiba okole se kase mangela ando perobja, a kase mangela hem činavio isiba. Sogote den, ovo dova karadog nadoknadini hem om najšukar dela. Pa pravalen en pinjanen
Kada isjavna kalafi Allah hesarki godi, onda men volane te takmičiname košukaripa. Otolese so ošukaripa kova čerela pe koana Allah hesro nagradini pe hemki dunjaja hemko ahireti, kuri ko ahireti nagrada ovala trajno. Hadis kova beležimo imami Buhari hemo muslim bešela, li aligario Ebu Hurere saro Muhammed sallallahu alaihi sallam vačerđa saro Allah subhanahu wa ta'ala penja, penela Allah subhanahu wa ta'ala. De o manušeja, pa heme kadaptut. De o manušeja, heme kadaptut. Dike samo šužo obećanje amarera besro, kova ko šukari papero bonengru, kola čerena, ovi rani orenđe, pa na pošukar. Ko hadisi kova ligaro Ebu Hurera da lanko ang Muhammed sallallahu sallam vačeri. Na ne dive kuri uštena Allah heser robja sabale. Na ne dive. A trame kelo Allah subhanahu wa ta'ala duje melekon ki pu. Hem je kvačero lendra pa ja rab mireja. Deo kolese kova dela. Tere povuter. A oduj to penela. Ja Allah. Okova tano škrto pla našale. To je dere propast. Odolese anatova okola kola dena. Kase bihim hem amenđo meleke dovinena te parja čeripe amaroj siba. Blagole kolese kase dovinena melekija. Kola narodena hem nis se vi žela na neden osim te kanden perabe. Muhammed sallallahu alaihi sallam savjetijantano ečaja Ebu Bekrestra esma penela dehem magarav pa tu ćemo ala kadel hem mačede isi baki kupa pa Allah telel tutra kvaligaro Buharemo muslim odejba praljanen volani to vel umereno sarokova kova dela te na nelpi buti ta čo bizon isi ba. So je Allah subhanahu wa ta'ala ko Kurani Kerim ki sura El Visra bišenjatem triandoto ajeti vačeri prenala majčer tovače dimo, a niti pak majčere pravdo. Sar najbovija korimo, hem sar najba čovja bizoništa. To rab dela barina faka, okolese ka se mangela, a hem ograničinitano na faka. Odolese sođanel hem dikela peramon. Ko dujto čoši, to jeski dujto strana, o šeitan lajn tulah, da radi manušen na niba. Sar so obećinja o Kurani ki sura, bekare dušu ušovara šov to tajeti kur penela o šeitani da ravi tu men na niba, hem ligari tu men to ven škrtice. Kava čera inšala je hikaja, te dika ke da Allah subhanahu wa ta'ala dela neka se hem ako dela ne put, sar ponašini pe pako kraja kada ka sokolo ja. Ligari pe sarano zamani, sarano vakti, musasro alaihi selam, džiđa čerđa i porodica je krovni hemrom, to je se bračno par, kola hine bud čorore. Olegro čorori pa baš bud i čerđa, to je strajinđa. Eko tarodova počorori pa arakisale samo peverničko saboreja arakisale. A džari krat dok i ne paš neki postelja i romni kapučal perome. Oroma pa za Musa alaihi salam na ne Allah kestro pičal do. A kvaroma čeri pla pomori. Allah kestro pičal do. Pa za ropa na vačerđa direktno Allah je. Penala ja. Vačerđa. Pa onda je romni penala. Pa sosa amen penala onda na džako Musa alaihi salam. Hem te žali namen kamaro bešiba, kamaro na niba. Pa ovne kamoline Allahe, en najbare te dela meni si ba ando po obile. Sarbi ođivdi pa, kova ačilo amen te na kare, ano barbari pa, hemano šukari pa. Orom, kada šunjava dva kavačeri, pa čačerov nije, šužovi predlog tu dinđan. Rano, kada pravdilo sabah, orom ili romniji, Džereko Musa alaihi selam, žalinene polese ko pobešiba, to je ko postanje hemrodinje Musastra alaihi selam,
te bichali dova e alahese e naibarese te delo lege barvalipa. Te delo lege barvalipa. Koa kacerel olen. Koa kacerel olen odova barvalipa. Te na oven više on ovisna kota avera manuša. O Musa, ali selam šunja olen. Šunja hem bichal ja, to jest molinja alahe najbare te del akane čorore manušenje. Barvalipa. Alak subhanahu wa ta'ala pralalen ukabulinja i dova musastri, hemo tojo lese poma. O Muso, vačero lenje, sokadavo lenje isiba, hem koven barvale, ali koven barvale samo jek beš. Kad dene isiba, ali samo jek beš koven. A kada kana kjel poma je beš, on pale kiranen kokova počoro ripa. Musa aleyhisselam mutaca kaleci odova, a on duyke da şunca odova çerce normalo çefi, so Allah subhanahu wa ta'ala ukabulinja, Musa stek dova, hem čače pralane Allah hestru isiba lela olenje ta'avelo kotar sa ostrane, kotar sa očošja velenje, kotar uopšte ona dinera pe kotar uopšte ni černa mizi olenje sama avela isiba. Hinetane kratkone vaktese bud barvale. Kotar olengo džidipa kotar temeli odmah promisava. Ali, akale dujen, sar očororipa su na fordijano očaj, su na našal džalen, a džalemo barvali pa kovare selo olenđe na čer džalen pralalen toven azgenja, na čer džalen teretinen. Jek drumo i romni, akale manušestri, koja veruja ano alak subhanahu wa ta'ala penela peromese. O Roma pa, mora amen, to vela menže ki godi, sara maro barbari pa ki čevi samo jek beš. Ja jek beš ki čevi. Hem kirinako kova bešiba e čororengro. Pa odolese pa ana amen te čerašu karipa e manušenže. Njanja. Ana amen te čerašu karipa e manušenže pa kada on ca se tinempe, ca marošu karipa, kova kacera, ana kava zamani kurinjam, hemon ca pomođena nen, kada kairana ano čororipa, kirina namđe okva šukaripa, kova hamen kacera olenđe. Orom isto, šuđa, peromijaj poma, jaro mije poma, šukar ponovan džana kva predlog poma. Složi sale on duj, ponovo složi sale, ola hem rešinjete zidinen je čer. Rešinjete zidinen je čer kova kao vel e putnikonenđe. Hem odvate čerenko tan kuri kao vel je krasknica koja ka činel ta drumja. Čer dže on odva čer. Kova ine sa hoteli. Kova inele ta kui basra udara. Kotar ta udara šate klopandrine. Šajte klope Andrej kotar sa ta pravca direktan očer. Namistinje udinjon očer, čerđe bari kuhinja, pa svako dive ona čerđe musafiren, heme putnikonen, kotar sa očošija spremio lenđe habej, heme obezbedenje svako nese sojba kurika soven. Na kena džare odive emo masekja, a Musa alejhi selam pratinja olengo bešiba, to jest olengo stanje, hemo lengo ponašanje. Na krajek bež dive sarule barvale. Ali ko lengro bešiva ništa napomisalo. On du isto, hem svako dive spremljene na habeje putnikonenđe, namera kola na keote, a džare on kotar buti bari koja hinelen bisterđe ko dive, ko bež so na kja, hem so saron volani korolenta na šalđe olengo barvali pe, tiri nem ponovo počorili pe. Poštalo nevo beš, Musa alejhi selam, čutini pe korolengro bešiba, pa pučela Elahe en najuče, ja Allah, tu kaburijan mi dova, akare dujenđe, hem obečijan, so ka oven jek beš barvale,
Pace până alone o beș. Aulengo beșiba. Barvali pastro, pane ceri. Pana la promisalo. Paso se ia Allah. Vrei tu miște ciorena, kai beș. Gotovo miște. Vrei tu na kenko cioruri pa. A Allah subhanahu wa ta'ala kava ceri falagam. Pela o Musa. Ne olenje. Ne olenje pajum jeku dara pela. Me isi bastro. Jeku dara. Me dei bastro. Jek samo. A on prađe pela evta udara sarbi parvarena merobon. A on prađe evta udara sarbi parvarena merobon. O Musa pela mela džava merobon. Mela džava kotar merobija. To ve pokovle, poplemenita andomande. La džava pela mete činavao lendra, neka nastavi nemek. Ko pobarvali pe na azdinje, na ule azgenja, na ine ohola. Emo Allah subhanahu wa ta'ala ke dika sad ponašenepe ačađa olengo barvali pe tetraini sad dokovena ađaon šukar. Sojem kakava zamane Allah subhanahu wa ta'ala me probini. Neka se dela bud barvali pe pa probintu saka ponašenete na barvar. Ona to isiba. Vacheri Omer ibn Khattab radallahu anhu. Vacheri shuyum saro o shukar bucha pama katak michinempe hemi sadaka sarka vacheri menyum najshukar ando tumende. Muhammed sallallahu alaihi wasallam ine najšo primjer kada tano opučiva kotaro dejbe sohem potvrdini akja predaja koja kamutva pušla o Muhammed sallallahu alaihi wasallam Aisha radijallahu anha pama ja Aisha sad čili ando kja mariba kriso čijamla pojeva čerđa na čilo ništa pama semi plečka a Muhammed sallallahu alaihi wasallam vačero lađe pama na o čaje bube gesri a čilo sa pama osimi plečka a čilo sa osimi plečka kvali gari o muslim oko vas to tena od ovatana maro a oko vas čola od vana nema ro ligari o Ebu Hureyre radijallahu anhu saralojk manuše Muhammedese sallallahu alaihi wasallam vađerđa ja Allah kesre bičaldeja kola sada kače perela najbari nagrada a Muhammed sallallahu alaihi wasallam vačeri te desa daka dok jan sa sto dok voranea te darando čororipa hem ti čerej mizi ando barbaripa ma odgodin sakava pa kada kavel ti duša džugrkjani te pene akava kalese a sača će svakako kačo sa averenđe to ali garo o muslim angleder sovalanđa te džalpe ko pohod to je skilufta ko tebuk a vene Muhammedese sallallahu alaihi wasallam a sabja a malao lestre emanena poi sibe sarbi odolei sibe kola nena on sarbi on činena sovalani askerenđe te džalpe kilufta pa džare vačeri po Omer ibn al-Khattab hemo Osman ibn Affan radijallahu anhu a nena po ekvaš pečeresu barvali pe a nena hendena a Ebu Bekr falalen Ebu Bekr je sidik radijallahu anhu ovo anela sa kompesi nere barvali pa sa anela dela konavala hesro pa Muhammed sallallahu alaihi sallam počela Ebu Bekr ja Ebu Bekr pa sa čađan tu san džan a sa čađan te čertneđe te moraš neđan če sa čađan pa ja Muhammed pa meo oređa čađume Allah je en nauče pa ema čađum olestre bičalde Muhammede sallallahu alaihi sallam o Allah pravilno mi kao po rahmet o Ebu Bekr kastro imani nine najzeralo imane o prosa imanja asa begre andva vreme koje hadisi bešela cara Allah hesro bičal do Muhammed sallallahu alaihi sallam vače džape asa beđe kotar jek manuš kova dela but kotar kova so Allah subhanahu wa ta'ala dela pašunen isto sovela sarkeja. Vačeri sar jek manuš pirđa pirindojan di pustinja. Hem šunđa glasom dik havaja sar naredini pe oblakose vačeri pe dža oblak dža vadim o palme a kalestre. O oblako palo dova dželo modri kuri ne olese naredimo hem mekha opani
ko dova stene, kola ine tabile. Je krupa koja ine anodia stena, če dinja sa odva boršim, odva pani. Odva manuso šunđa, odva lelate pratini odva pani, kaj džala hebreslja, džikojek manuš, kova kad si ja čerela brazda, sarbe u pani džala kuri volani. Kapučelo ole akava manuš so pratinja oblakja, akale so hinekacija. O tu alahe se robja, šajkano tremaj, sarbi čineadu. Akava čeri, ađare mađare, vičinama. Šunela akava manuš ona so šunja gotaro Havaja, a su se pučema pučela kale manuše. Odore se pana so šujum to anav, ko oblako, kova anđačja kova pani, car penela, dža vadin i njiva, palmencar, akalestre, makalestre. Pa ka pučav tut pana diso, su tu čereja, akala te bača, koja perdi palme. Tada kva manuška vačeri, kava čerače pana pošto tu pučema, meka utvače. Meke da će dava akala hurme, meko tordova od trito kotor dava sa sadaka emanušenđe. 3% dela sadaka emanušenđe. Je trito kotor pana ačava me familijače, a ver trito kotor me ponovo pana irinavani pu, ponosi navodova. Isto ki je predeli gare u muslim. Pa neki kaj je išala kavačera. A velek manuš koja maro avlek manuš kojeg pa mal em kuvela olese kudara, kada kava mali kislo kudara dikela akale manuše em pučela so mangela so alotano. A ova čeri sa pelo ano baro zori, ano baro borči. Ema džare akana šajli ovte pomožinole sarbi ov Irani odva borči. Akava kada šunđa odma irisal Andrej Emikalđa, to jest lela pare koborvolanđa, hem dela okole manušese, a kada dinjale odla pare Irane se Andrej hem rovela. I robi dikela, ole so rovela pno, jo aroma, ako već žalinđao na pare, son hova žalindi su dijene na pare. Penala mori me narvavo da ne se ne gorovava, so se me angleder ole na pušlumne, da li nešto, volanli se me te dal, nego ar će džumli si butite, pero ko zori, ovtavel, terodonomer, odore se plavame, ta odore se ik manuš, kad sam reka se družinite, a mal šukare, volanite pučel pa mare, da li nešto mučine, sarbi, završim si buti, odore se čađao devel, a sar sova čađa malak subhana vetela delamen, sarba amen, pomožina, averen. Ko kraja pralalen pinjaren, ana te perđova imani, kotar tobdeanika, kotar kurani kerim, kotar sunete mara pengamberestre Muhammed sallallahu alaihi sallam, em kotar praksa e asabengli, te isto em kotar najšće generacije muslimana, em kotar o praksa amare šukar da dorenge, ana te takmičiname ko šukaripa, te nadara kotar očororipa, raba mareja, zovja čerame inšala kotar drumu islama, ma iskušinamen okolija su naštitili gara, čeramen kotar okola da reždiva, bičala mare čaven, unukom ko pravo drumo, čer olen tove kota šukar umeti. Ova menđe ja raba mareja, ko vloko su ljudive. Kada ke kovango tute, te položina ove sapja, počasti na men dženeteja firdevsom, te ovako društvo sapenga merenca, šahirenca, sa okole šukar manušenca. Amin, ja rab, alemin, alhamdulillah, rabbil alemin. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا إن أقسم الكلام